Ona thengia ya mbura ikoretwo ikiura kwa ihinda bururi-ini, icigo imwe cironekana ciri hatikaine ya kugumirwo ni ng'aragu. Arĩithia kaunti-inĩ ya Kajiado na mathiĩte na mbere na kuhatiririka ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie arume aingĩ mwena ũyũ kugumirwo ni mathina ma meciria. Kuna chakula yameenda shuleni, hata pesa ya shule hakuna, hata chakula hakuna, hata mbuzi imeenda yote, imekufa yote, na kondoo na funda imekufa yote. Hii ng'ombe ni yangu, hii mimi iko nyumbani mbili, hata ng'ombe yote na kufa yote. Naona hii kijana yangu yote, hata kijana hakuna ng'ombe. Sampelo Oledama augĩte nĩ ũrĩtwo nĩ makĩria ma ng'ombe 1,000 kwa ihinda rĩa mĩeri 6, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte aremwo gũtangĩkĩra famĩlĩ yake. Gasi ya ng'ombe imeharibika, kuna chakula, hii mtoto anaendelea shule, kuna pesa fees shule. Hii ya gasi na umisa watu yote. Naona hii ng'ombe hapana ng'ombe hii iko ngine. Hiyo mbuzi nilikuwa naye nimeuza, ile imebaki ikaisha, na hiyo ilikuwa nguvu, nikauza nyasi nikanunua, alafu baada ya mwisho nikaleta nyasi mbaya. Ng'ombe hiyo 20 kakula yote zikaisha, hakuna chochote sasa kwa hii boma. Ona gũtuĩka arĩithia aya nĩ makoretwo makiamũkĩra ũteithio wa irio kuma kũrĩ thirikari, atongoria kuma gĩcigo gĩkĩ nĩ morĩtie thirikari ya kaunti hamwe na thirikari nene gũtambia motungata ma motaro kũrĩ arĩa mahatiririkĩte kĩmeciria. Serikali imesaidia. Hata mimi iko biashara ya mafuta, hakuna nini, imekaa tu nyumbani. Tunahimiza na tunaomba viongozi wote wajitokeze waweze kupatia jamii maongeo ambayo itafanya watu watulie vizuri, sababu sasa hii kiangazi imeumiza kabisa.